ole chỉ bây giờ việc ole video hi event management bi cả khan phone nó trăng hiền ati thầy lâu ngay này cái phụ thầy lâu thì khá anh tắm mày tin phone làm bằng hi phụ chi lâu đều anh te khan central làm trăng khan so mà rồi chỉ lại cho anh training phone nó train cái tiết dik thấu thì te khan oma tu nên phone nó train kan ti về chin đó nè cho tiền phone hi kan han ena ti hian mobile view hian tiền mày hei hi kan hriat ve tura chuan he tilai kilsira en taila he tilai desktop site ina ti ve theia ti hian desktop kan enang chi khan ti thei ten zoom out le zoom in te poi ti ve theia kha hretel hrim taila hei hi tian kan tianga desktop view ang hian kan ti anga tha ome chuan heti rola kan soitel du pakhat chu a then khat khan a in dot dan hi kan hrero le thina ma sabera chuan event ka create turania mo ain do dan hi uluk deuin hreila event kan create anga chuan event kan create zoa faculty kha kan assign theani mo faculty kan assign ang chuan chu menu tangin entaila achung bera create event oma create event zoa hian he tilai noya faculty management a hian faculty kan assign ang kha event tan khan chuan event faculty kan assign zo faculty khan anma ni faculty tang khan anron tianga event management khan on khoyanga chuan school level atang kan lo approve lenga kan approve zo khan he event hi atop ani mo approve ma kha chun event hi top lo ti kha shitaila tin tu na ro chuan faculty lam pangkha file file lo de ola omni kan thriat awang khan school login atang kan ti ta vek mai thina chu adin mun chu tun din muna chuan ani chuan hei create event hi chu tuna hian tuna ka khoi tur hi event hi nge ni lo ti lok to sa ani awangin event omsa kan mangmenga chu event management a amo event lisa mo kan kalmai anga event lisi pahni an neya mo event lisi pahni an neya chuan event lisa hian hei an entaila edit anhoin edit ti lo mani mo edit ti a hi chuan atila hian edit ti na bulen approve ti na tur a lo chuan ala fulfill thelo kan la approve thelo chu kan hredon nia apik takin nia ka hria chui ta hian thalak picture kan upload lo chuan approve fikal thelo nin ka hria a englo vai hi tuna pen hi alo tou tai ni somni pahnian create nia hi ni somni pani zo ki man turunia chuan event hi pahni hin create ni kwa omboka hi event hi create to hi delete le dan hi ala chi alawa maro chu group ate poka soitong deu khan group ate poka soitong deu khan event hi na kina man lo ho hi chun an clear le don chu tiang deu chun data hin clear le don chu tiang deu chun an soya chu wang chun event kan lo create sol pala hetilai lo reng ani po khan thil poya ngai talovila a tha ome chuan ti khan hi event list khanita a event list atangin tilai hian edita kan kal theya kan du chuan event kan create to chuan ni lo chuan event management atangin tilai atang hen kan thlang thei bok mo he tilai chuan date khu alang lova chuwang chuan a date a alan na zo ka kha khata tang zo khan event list atang zo khan kal taila mo he zo ki enila ni somni panian create zo ka hen upload turani a chuwang chuan ta tang he ka kalmai anga ka edita ka kalanga chuan ati turangang hi chuan lo ti zo to in kan ringa hei no lo te pon da vek to hei hi som pariat chunglam panga hi hei pakhat kan da sakange zirtir tu kha pakhatan lai ta zirtir tu da tel turani kan soi to video khoi mo bera khan chu kan soi to a kha ti lan tel tur ani label hi tri hi pakhat chawan neya heti hian thalak tel lo kan update chin hrim ange tuna hian experiment ge po ka ti ve a ka update anga update successful enti mo thalak tel lo khan update successful enti thawani photana mo thalak tel lo khan update thei chumi omzia chu thalak tel lo khan a information ringot khamino pangjat te mo han en le lok teila no pangjat te hetilaya number of event taken ti te khatiang ho zong a kha a update theani maro chu thalak tel lo kha chuan mo thalak tel lo kha chuan update kan tilenga ein update he tila hi event update successful enti mo he tila hi
he event update successful in tia chu a successful roll khan event lisa khan mo event lisa approve om theilo mo chu thalak atel lo chuan approve om theilo ani chu kan thredon nia chuan edita kan lut lenga thalak ka upload don ani no thalak upload ka tum don ani amasa chuan video chau hi upload kan tum photanga geotech photo tel lovin video hi kan try photanga video hi hi ka lo ni mo ka browse sanga video hi mun ran de ka da chu wang chuan drive ka da my drive video hei hi nia video scanning QR code ten tia video hi dikang chumo kan update le chinanga ein update successful in tia ti chu en chinanga video hi alalu tel chi alo awang ve experiment kan ti ka ti kha chuan edita kan lut le anga video hi ala lo ni khu video khala lo tlat maya chu wang chuan tuna ka video upload kha diklo nge mani kan tinon le china nge browse le anga hei hi my drive hian ka luta hei hi lut diklo nge ni my drive hian video na hi eco club ti tenia drive GPS sedika my drive hian hi kan siam rem lok nge katanga mobile hian kan da chin lok nge drive atang ka kal thale anga drive mobile hei ka upload sinang video masa kha ta kha adiklo ni mai the a file name po kha diklova kan update le chin photange kha video luta video ka nei ta mo video ka nei ta video ka nei khuan khu approve allow in approve thei to ni video hi ta chungai en the hei he tela hi hen video ania mo computer kho yang che khan ni ta hei kan tianga khu video po en thei vek to ni video a to a chuan tuna hian a approve thei to mo amaro chu approve lovin video ni lovin englo kha ka da lut tel du ni mo ngani kha thala ka kha thala ka kha chuan thala kha ka da lut tel don chuan edita tho hin ka kal le anga edita chuan thala khi ka da lut le don chinang browse le anga drive tho hian ka da a drive mi hi ein update lo tlat maya a drive nei kan son le lok nge oti khan ama khan thalak kha alo fu chi lo dewa kan da rema chun zom le anga chuan kan sei tong han video pakhat ka upload to video hei hetila hi upload to chun hei video 1 alo to ni mo chuan thalak ka upload le don chinang thalak pakhat ka upload le don chinang thalak number 1 ka upload anga adikem he ta hen detect ron name expected error unexpected error ron tia photo load lova he mi thlang check update lok anga kal follow omaniang edit atang ka kal le ang edit atangin thalak ka tinon le ang hi ti ka do chan chu heti lai kil sir chunga khan engani englo kharon omdona notification kha kami notification kha ka entel du sia chuan kan ti thale mayanga thalak 1 and upload them unexpected error on unexpected error oma chuan hi kan thak chin lokange thil ni thei hi ve nual me chu wang chuan hi
thì khan hei hi event li sa tangin sorry event li sa tangin mi ka edit le anga web eng lo lovin kan ti vele china nge kha enge chan drive for me tho kha ani sian china khan ti hian kal dike photan na hei one image hetilaya image one image two ron ti hi chuan image kha alut dik ti na ani phot hemi chin ka update le chin photang ka update leng update successful in tia slide media te poron lang vele to khatiang ani khachuan hei desktop site kan dale chinanga event list refresh cool hei hi tinge slider hei hi ein lot re thei khop ma hei hi zo ki pai la image kha aluta ngai teng image kha hei ti hian oma alen lot kim no te poni mai theia edit kan kal le anga thala kan ta bel le don chinange choose thalak number 2 unexpected error on tian tilo hey alut le ta hey image 2 mo image 3 kan ti le ang image pathum unexpected error heron pele ta pahni hi kan update le photang pahni kan update anga update successful tia khu milem te kha chu lut ngei to ni mo milem kha lut ngei to chuan event hei hi ni theia ka hriat pakhat chu ni mai thei nge in lotlin lo chan nia ka hrikarin pakhat chu kan ti chin mai mai kha desktop mode lo khan alu thei ve vem te ka hredo kha alu chu lu thei ve ta ni phot mai na ngo chu desktop mode lo khan kan ti le chin lo kanga desktop mode lo khan event list sa bok kan kal le anga desktop mode lo hian image number 3 kha upload kan tum le chinange image number 1 2 kan nei to image number 3 thei le ta chuan ka update le ang phone te ron kala laklo lai update successfully chuin ti ta ngei mai photana chuan update successfully in tia kan refresh chinanga event list thon kan lutanga image pakhat image pahni image pathum na tur hi khu slider la in te khu ala lut nge lut lo ka hrelo ta hen video kha om turania pali ang chuan in ziak chuan nin ka hria hei image hi number of image ve hi ron tilang le to thin si lawa hei image thoni hi chuan video kha om boka ti kha chuna kimta ti kha chuan phone atang pon upload thei ti chu ti khan kan ti chiang le ta ni mo phone atang in upload thei khala in upload thei lo na chana kha chu nangma ni phone lampang ani ka ring to nangma ni phone lampang ani ka ring to amara chu tuna image ka upload hi in share ve me ta tuna image ka upload hi whatsapp a miron thona whatsapp mi kha a size ka ti te a size hi 500 kb tling lo vekin ka ti ni tero te in ka ti om zia chu mo 1 mb I te tur ti khani maya 900 kb ti ve kha ka du lo 500 tling lo mo 1 mb chan ve tling lo vekin a picture hi kasia ma chumi hnuah chuan computer atangin geotech online khan ka ti le a chu tu na ka upload ani kha in image kha ate theyang perin han ti ta ula afuang mo ti kha karil ro om deva afia lo hi chu nge ni azuk en lei thei to lo amaro chu video zo ga ro kha chu 4 point something mb verani kha po kha upload thowa chu wang chuan
in upload thei lo chana kha enge niang o ka te ka ril ruwa ka ngai to a thil ni thei tam ta ka oma maro chu ani thei enge niang ti kha jo ka soi fak ngam lawa a picture te kha te theiang ber ten ti han ti ta ula tin ka sei to ang khan picture kha amal te ten upload ulatin upload che khan approve for lan hi chon image chamo video mo omto chon tuna hian hei ain load mai theilo wani mo ain load mai thelo khu hei khu te kan click anga picture churon lang tho hitila hian ron in load velo image not uploaded ten te ma se ani na taka chon in upload ani mo image kha ni na taka chon in upload hetila hemi hnunga hian hemi hnunga hian a tur ta hian mo ta hian ron lang tur kha aron display enge thumbnail kharon tur kha ni a maro chu a chi alo maro chu a dik tho hetila ta khian a website vela hian a portal a hian enge mola fam kim che lo omani mai thei chon ti khan image vel kan upload zo vek chon kan approve anga mo hetila hian pending oma tila hian approve oma then reject oma approve le reject chu eng mala nei lo pending hi hei pahni an neya pakhati chu man lo tur ti sol khani a chon i approve huna khan hetilai pending a hen om to don lova approve hemi chunga hen om to ang kalai ve chu kan hretura ngai teila khu aron in load vele ni khu tiang khuan mo iki zu click anga ama vel khuron langang khu date ti vela kha chon mun sana ten click zeula ti khan atham ne la kharon langang mo tiang khan kha phone atang pon ti thei ti chu ti khan achiang ta ni chu phone atang pon kan ti thei computer atang pon kan ti thei kan in la ti thei lo kha enge chan ka hrelowa maro chu in lo ti chin ula ka du chu a picture kha a thala ka kha ate theyang berin 500 kb thleng lo khan lo ti ve chin ula tin hetia hemi mobile view a theilo chen heti lai sira khan desktop view te khan han ti chin ula desktop view te khan lo thangem khang kha tikol ve ula kha apoi mo ve ni kha mobile atangin ati thei ti video kan han siam na chu ani kalome